ki kali kamai ki bajulik bu lechaw ki pai ba ka jala shakakat lingsoin gauti kalapoi menta haka kem khai namar ka jingjur ka jingsha dawa pisa hakikan hun ki badon haka phalau jong ka kakat lingsoin habakran bar kilar phai khobor president ka Meghalaya People Labor Union ba Arun Sutunga batru no president ka New Trip Tourist Taxi Association ba Kodor Maulong kilai thu ba kitei ki brio ki bale kum ki dalal kila dawa ba induspa hadu syajar tingka naki kali Meghalaya lam kumta kin amai lak satya ban kit brio Uway nagi driver banyak ika kali ML tourist taxi usak takti haki dalal ndai kiba dawa pisa bian Andrews pak tenggana hadim bula dep tap iki passenger but kim sya i unang tu baun mi nang tu lam da siwe ta pisa te anda ula mi sabar ka kali kia kenyat kia kila bor hiu ban penting pensmit but kibet no unang tu but hadin kata kelami kane ka situation kaba haduk mentaro ngiyok kubor ba kim sya iki kali ki jongi ki tourist taxi ki bawan po Meghalaya ba kin kentiu passenger nang tai tengah advice ki ngomba ba beli kendu yu SP riboy ba serti ba kilale kata ba serti advice ki ban ai de jing to ki higher ups kani kala ayat de bon snem menta but ki driver ki jongi but ki try kali ki jongi ki bakamai satai po airport kim ban se light no ban se kini pisah la kim se kim yo ban kentiu passenger but kita yang tai ki sim nadu Andrews pak tengka haduk praspa don ki kali thamai lelai ki Innova ki sim siajar sanspa iki ngim kwa ban penjenjar iki nong lek nong wan ngisya bakin wan hapo shelong ki ngisya bakin kentiu ki passenger jongki ki bala afun khnang ban wan pick up iki ru ngisya ben ndring ngim sya tang hapo stan ban kentiu passenger kat bam pat la ban penbait ya kani kajing e de ndai ya kata kajing omba no bagi driver jongi nang bat sakawero nang tai na airport menta ki khangi kali jongi ban ket passenger wat ye ki passenger ki passenger jongi nang tai ki pha wan sha wingi satai sapo airport kim sha ban sha ki passenger ki beeben bat ke baki le pada kitu ki passenger pat kindal ami sabar tu ki ong be bamdan kali te fi hab ban syang be da kali te tak ada ngidawan nang tai ru ngi hab wan thli te fi hab si be pras pat dingka kile akumta kat bakim sya pat ikali selong bakin yang hantai po airport ban kentiu passenger yang be ki passenger pihak siu praspat ingka kador kadai sanspat ingka ka airport ka pen thamai kador la jong ngrius pat ingka tengi ngidang pat ya kador la jong sanspat ingka den ki sim kador ka jinsya kadai ngrius pat ingka nakan ngrius pat ki sim be praspat ingka te kile akumta te ke ka ba ngi te ngila asngu jenjar la jong kat ni ngi mat jing e jenjar we ban pet yangi we ban ngap la mingi kan mau ka city bela apa ada ka letter head jongka Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat ka jing trailang bat kiwi association ngila ya pha ya ka we ka city bangi kwa bania kran habai dei ba ka jing dan jong dalal hapo airport den rai kini ki association hang te hapo airport pat kim priang ya kata kim tre ro hi bania kran te kadau kadan ke kadau ngim tep balai ba kim tre bania kran te kim respond ro hi ya ka city ka bangi pha te ngim dan lat tep ngin le kamno ngin yakran bat no ngim tep namar ngi dang perkhat kata lada kajing dan jigi dalal state ngin yakran bat ki asian hang tu hi uni dalal pada hang tu udan naduk men stop pra beje haduk damiat khandai beje kemud kita dalal pat pide ban siu be ya katakan rius pa news pa pras pa katai kijing sha dawa pisa kapau berthai hadian kan jingmi jongwei rong ba mat chaprang marwai banthat pai ba ya kachingle jongkiti ki brio hak sa jain baladam halo kijing sha bat jongu hapo airport uni rong ba walau sha berngem syam latre satya bansi ya katai kepisa ke balaja tayo ko baladam mensi sajanya kar artrek bada ka por arsteng te kijing ja jonga takasi ngar ibo iwe passenger tak kali jongi presiden jongi te da apa yang ta te ngal abu tai passenger te dem tu spang hi te kiwan te gibreu khasi arngot te kila kren so kita gibreu na sathi ki dalal te ki ong ban ayanga te long apat long i be ki kram gi long am kwa kim sha hiru ban yang ta khamar te kumta hi long ki kiwan kran nga te khna khasi te ngala ban shang khali te ron to te tu tau dalal ru so yang apa nan pentap sarngut ai yang ruspa tengok ngapet ngabrok ketang ala kamai ne ngamju khamai me katakan ruspa ngai betang arspa ke brehok ke ba ki dapat asam ru ki ayo selong
kumta kumbasya ile lang hi telong katakan ruspa ngampat ju ai ru ino te kumta hi tu so yang ala da mem ai katakan ruspa telong penihar no pesenjar ngong ada pik don hok ban penihar ngong penihar itu pesenjar te kumta hi kam ong re kam nomor te so yang wong lan mem ai ten ruspa ta ong ban direct man an mai ngong tangam ai ngong ngan lek no ba bor ngasih tap tang kumta hi nga tap senjar nga tang bailan arspa te kumtai tengaru nakajing karan bahe jeng kita nga phone no sa sian nga pet yang sa sim tam kumta sa le kumta te mas kumtai te kidalal ki suwan to ki karan bahe ki sunyat yang kumta hadin kumtai kim sa hiru taman yang to ki subbe yang ong mi no sabar dan memi de gemot kan sami ka bakham jor ka jing rura te kumtar nga ka jing tieng e telong ngami no da papan stat iken Halo kani ke cingja kita kikan hon kila ujor sau DGP ke Assam batru sau Menteri Ketenaga Finance ke Assam uhimen tabiswa hakaba kila dawaru badai bonweng no madori kita kidala nakate ke caka. Ngilale atau singi kalong bahajan men ngafon you Mr. Bhaskar Mohanto DGP jongga Assam. But marsen kerani ngabatai ke ikabaja wong yes I know. But wong please send me a complaint through WhatsApp also I will take up. Tegani ke kopi ke bangila print out jongga komplain ke bangila apa kata kesini dekat WhatsApp ngapa akatang jong South Klik kisang phone su osi na po Azara police station ki ong ba pitra na em na ban ya dekat kes bangin register dekat kes ia kata la agree but ni community baga kes kan ya habadon ka jing sha leben ki beliau ki jongi hapo state ka suk ingi bangin ya keren ngi ki Shabar state ka bahan mar balaiba bonsen hi nadut ndru trik mo December manakani ka new trip tourist taxi association kala let show minister transport basnya bahalang gar la ayu city la karpa di uban pe yakne ka kam hanra ka jubab ka bakiyo ka long ba kani ka siapo Assam ngamla le tan ringa skoba la ngi tip hi ka lenti te habakat ka ka balong bian ka long bian te kani ka simi ta kalenti ka an bat nganget skamba ya ka ikalenti ka bangila mai phang mangi la ka sarkar ka jongi ka sim khya kani ka bot den ne kani bat ka karshan ni ka jimpan bai ya ke airport la ban le ka ka bang ong khamtam ya ka city ka bang tho show Mr. Himanta Biswa Sharma kalong ba balai ba hang te pisha bagini ki illegal activities kin rai balai pamle akum ki international airport hadali pilai kiladon ki boots yang polis kidon ki boots yang ki kitu ki bapanya ya ki taxi pilai pisam ka tiket kitu ki haban report so pulit sanu kali kadon ka safety kadon ka security hang nem don system